Kapitan Enteng! Enteng, kunakmet nga italim dagiti manok, agraman dagiti taraken mo abaka. Ay saanen akasapulan? Anya saanen akasapulan? Kasano nga no perjenda timula dagiti kalugaran tayaw? Nagadayo din ang ibulusa ka dagiti taraken ko. Panagkunam ka de, kat agpatinggada lang iti solarta? Adda dantupay nga taijay, inton agsubli ka? Ay, nalipatam samet ang makapag nadagiti baka. Ay na don't worry. San abalik ta sakti kapitan? Sakti ka nga nga dito barangay tayo. Okay laeng nga ramidem ti kay kayat mo. Gapot ta kapitan ka. Kasta ti kayat mo asawan? Ay awantiin baga akasta. Ay, naidungaw. Agpakada akon. Tagjuti akpa iji barangay un. Inakan mo dagiti manukaw. Kasano ko maapakanag? Kat saan da pa'y mat ngay mapon? Kasta? Ay, kunak tumat nga minkan ka nga ikulong mo, wano italim dagiti manok. Ay, saanin? Bayam, tamanganda iti root. Ay, nasaysaya at matlaang no ikulong mo. Tapno saan da atakawin. Saan na mapasamak na ita? Amuda sakti kapitan. Kaya't nasawan. Kabutang da, dito'y barangay tayo. Ay, aday takamanon inteng. Bagim laang ti pampanunutam. Ay, no di mo kaya ti ma-stress. Di mo bibiyagan dagiti bulos at tarakan ka. Naawatan. Nek, anya nga dito'y impos ni Mario iti fishbawk. Sino ang Mariaw? Ni Mario at taga-kabangibang nga ili Nan, kita agmanti ko nam nga impos na. Aday ta. Wan nga agpaysaw. Kinansamot dagiti baka ti mula da apagay. Un nga raw tuyang. Kita nadadael dagiti mula da. Awan pa yan makita a bulong. Isumuman day taladawan dagiti baka nga impos na. Aday ta. Naisum kon. Bakan samot ni Kapitan Dagita. Kaslasan, mate. Anya katasaanan, kita ngamin na imbag naglawag abaka ni Kapitan Dagita. Ay, nukasta nga raw. Mapana kita ayan ni pare inteng. Ibagakkan ko na, tinaipos iti Facebook, abaka na. Paray! Anta ka dita! Pari badong, si kamot gayam. Nala, umunag ka pa'y Saanin maray? Anta ka din pare inteng. Anta ko man napatag ibagakkan ko na. Ay, saan pa'y anagawid ni inteng? Anya ayat ibagamkan ko na, paray. Sige, sikalatan ti pangibagaak maray. Ibagam tulangin kan ko na intong sumangpait. Anya day taaya, pari badong. Kita ang dito aladawan, maray. Baka ni pari inting dagito, saan ka day? Wen, pari badong, baka na dagita. Apay aya? Ay na. Nakadanon da iti kabangibang alugar. Titakas na pay. Dinadail da dagiti mula dagiti manalon ijay. Ay, sos. Day tanja ibagbagak. Ay, mangibabain day dyan nga inteng. Ay, ibagam tulatan kan kuha na maray. Amang ano di na pa'y nakita day taapaws. Apay akasta ti rupam. Itay ti abad-madlaw ko akasta ka. Apay. Dagiti taraken mo abaka, inteng. Di manundan iti kabangibang alugar. Kat kinanda ti pagay amula dagiti manalon. Awan ti pagparikutam, tagawid dan tumutlaang dagiti animal ko. Saan aday tati kayat ko asawan? Di ka di maasyan ka dagiti manalon, anadadaal ti mula na, gapo ka dagiti bakam. Inbaga kami nga aladan da dagiti mula da, tapnosan akanan dagiti animals ko. Ay, jak amukan ka inteng. Di da pa'y latakawan dagiti bakam. Saan akasta
Amo man nagningin na dagijay nga animals ko. Wen kapitan ka. Kasta ti panagpampanunot mo. Ay, unay kan inteng. Ti kunam ka de, gapo ta kapitan ka. Kat maaramid mon ti kay kayat mo. Gapo ta sikat ti kangangatuan at tao dito barangay. Nay, apa si Mardang ka, Jepaut? Parta ka mo tagmaneho atap no Santa Marabian. Anyat urasain. Ay nakakagawad. Di yo ka di makita dagita baka di tating ati kalsada. Anya nga tano at alam. Anya? Uy, kat no nagdadakkel dagita abaka. Sapay tricycle laang dito nagluganan ta. Kat kasano ngayon? Sigurado Marabianak. Sayang dagiti customer ko. Ay, makapasuron mo dagita baka. Asino takin kukwa ka dagitaya? Apay mga mingay bulos da? Baka ni Kapitan dagita kagawad. Nagloko mo na dya, kapitanan. Di na mo pampanunod ang tipiruwi siya may tadagita abaka. Mabutang da nga agreklamo taisukat nga ron ti Kapitan. Ay, naglokon. Di ore man iso ti Kapitan. Sana nasaya ti kasta nga raramidan na. Mabit lang kagawad. Taabugak dagita abaka. Ay, mabit lang ang jepot. Nay. Inruar mo matan ti cellphone mo kagawad. Anyat aramidan yaw? Di mo pa'y abugan dagita baka. Tag-video akpay. Iti kasta, saan taon na makapagrason ni Kapitan? Inakaw, kagawad ko anang. Nakapagmerienda ak matan. Mabitla ang jipaut. Apay ka day? Alam day to. Anya day ta? Kita ano niya? Nay. Nagadumot amak makanday to, kagawad. Wen, para kan ka. Narabyan ta ngamin na nakaawid. Iso na panunot ko timang taditi kanam. Tapno saan kan nga agluto inton sumangpet ka. Agyaman ak no kasta, kagawad. Inton maminsan tumanan Agananad ka, Jepaut. Nay, maya matiisa mo ngay madititerse nak marito yan. Nakitak dayjay, marikwanang. Nakitam, tay? Ay, di ka ka din agin didek. Nakitak nga da inyawat mo kinijipot itahay maray. Amangan no. Ay sos, kamalay ti pampanunutang marituyang. Awan relasyon may kan ni Jipaut. Pinagmeriendak laang tanarabyan kami anak kaaway. Nag-sweet kayo mat itay maray. Nakitak anagmayati isam yu adwa. Kan adapay inyawat mo kan kwa na. Agdal na ka mambud. Tapno ibagakan ka, awan relasyon may kan ni Jipaut. Narabyan kami laang kapo itibakan ni Kapitan na naisali iti sentro ti kalsada. Anya? Baka kunam? Wan! Kita am tiladawan kan video. No saan ka pa'y mamatay. Kita amon. Unyag paisaw. Pasal salimot dagiti baka iti tenga ti kalsada. Nala, ibagam kay day nanyat gatangam. Tagawid kan. Mangrikupak matay. Apay kano arabi naglukat ni kagawad ko anang tuyang. Narabyan da kanukin ni Jipaw tapasal salidagiti baka ni Kapitan iti tenga ti kalsada. Baka manen ni pari inteng. Un nga raw, mano atawunan da ito'y aparikot tayaw. Nagdiri kat agreklamo tuyang. Mga nuda tayo pa iti madaksan. Husto tako namba daw. Narigat akalabanan ni Kapitan tado ti connection na. Ikararag tayo laangan, adumteng to kumama ti aldaw ang makatumpong iti mangkontra iti dakas nga ramid na. Ni Mari ko anang kumaano kabailan na, tadamat video ken kwa na. Nadagsunon day dyan nga ebidensya. Ha? Nakitam tuyang? Wun, nakita. Naglawag abaka ni Kapitan Dagijay. Anyan ti kunam Jipaut.
Narabyan kayo kinikagawad kwa nang iti kalman? Wan, Chip. Oy, nagdit kayon sama, jipaot. Ay! Ah? Anya mo detang ibagbagam, Chip. Ah, Narabyan kami, ta inabog mi pay dagiti baka, ta nakasalida iti tinga ti kalsada. ah, Dagiti baka ni Uncle Mau. Naimbaglangan ta binidyo ni kagawad ko anang. ah, baka ni Uncle ka kunam. Wan, sapay nagaduda. No kasta. Talaga natangken ti ulo ni Uncle. Hindi pa lang ibagbagan ni Antay, adi na ibulos dagiti baka na. Ay, narigat mo't ngamin ti agreklamo. Ta kapitan kat nga rod ni Uncle Mau. Anya ko matipagbut ngam nga jipaot. Kasanungay, no ipabalod nak. Sapay adu ti koneksyon na. Numabutang ka, sakti mangibagakin ni Uncle Kao. Uray saanan, Chip. Awan ti pagdanagam. Takas iti kinunam itay. At da video ni kagawad ko anang. Kaya ta sa hunday ta, at da ebidensya tayaw. Uray sak, saan kumot akanunungan ti kasya nga ramit ni Uncle? Ala kayo Uncle. Ala kayo nga. Kayat mo asawan ko raw. Ireklamo da kayo ni kagawad ko anang iti munisipyaw. Ha? Ay, apay ka daw. Awan matamok abasol ko kenkwan na Adda, Na. Anya ngay ko matibasol ko. gapo ka dagiti ba kayaw? Narabyan da kagawad ko anang kinjipaw iti kalman. Kit basol ko pa ay. Doon nabuntog ti panagmaniho ni Jeepout. Sana ti panagmaniho ni Jeepot ti parikaw, tangkal. Ah, No dikit dagiti ba kayaw anakasali iti sintro ti kalsada. ha? Buyaam da ito impasa ni kagawad ko anang abidyaw. Ay, agure ka. Sa dino tinangalaam iti dayta abidyaw. Ay, idilit mo dayta kwarag. Uray idilit ko da itaw. At dati original ako piyana kini kagawad ko anang. Anya? Isu ti usarin da nga ebidensya. No saan mo nga aksyonan da ito'y aparikaw, tangkal. Ni Kapitan ti sumungad. Ay, ang mga noindano na ni Kwarog ti imbagak. Ay, naskin nga ibijok ng yaman ti pagsaritaan may. Narigatan no siyak manan ti madaksay. Kagawad ko nang. Yahoo! Anyat gatangam, Kapitan. Ay, saan ang agumatang? Umay ko lang ibagang nga idilit mo. Noon yaman ti invidium ang nakasib di ta silpon mo. Ado ti koneksyon ka. Amom data. Ore ado ti connection mo, no saan mo nga aksyonan tinabayagan na parikot may. Agreklamo aklat ta, Kapitan. Saan ka kabutan? Nalipatam ka din asak ti kapitan. Kagawad ka lang. Ore sikat ti Kapitan, saan ka kabutan? Aglalo pa ikat sikat ti kamalay. Ay, alakid din. Idilit mo, kagawad. Ikang ka iti kwartam. Saan ko kasapulan ti kwarta, Kapitan? Aksyon kit din. Saan na siyak ti kalkalabanang? Ta saan ka kabutan? Idi pay lang nga ibagbagakken ka, nga itali, wano ikulong mo dagiti baka ken manok mo. Angam di ka matdumdum ngag. Anya nga ita? Ha, Ay, saan nga agpaabak iti dayja akagawad ko anang. na. Ado ti koneksyon ko. Ay, saanen nga agbalin ti kasta akapanunutam. Ay, saan asak ti kalkalabanin dayja taaw. Ay na, inteng. Imbes nga agpakumbaba ka, si kapay lang tinatangset. Una yun, aya. Eh, sakti kapitan dungo. Among data. Asino tinangibagakan ka? Ano si ti kapitan kat mabalin nga aramidem ti kay kayat mo, ha? Panagkunam ka de, kat si kanti kangatuan, gaputa si ti kapitan. Eh, sulit. Kamalay ti kasta akapanunutam, inteng. Amam ti makuna a public servant, wano saan. Amok Kat, apay nga ron akasta ti aramidem, ah? Ay, ibagakan ka, inteng. Imbutos da ka akas kapitan dito'y barangay tayo. Tapno pagserbyam dagiti ka barangayam. Kasta ti public servant. Aramidem ti ustaw. Isu asaan ka nga agari-are, inteng. Ha! Ay na! Siyak ti mababain iti kastagar aramidem!
Anya ti raramidan yu diti paradaan ang kay. Ada ko maipawit ko kan kakwarog. Anya ti pawit yaw. Gumatang kantuman iti tali. Iti kwarta. Igatag mo amin dayta. Ha? Nagadumot tinday ta kwarta? Wan ata nagadumot titarakan ko abaka. Aha, nukas na. Igalot yung dagiti tarakan nyo ading wanang kay. Wan Kan saan la dayta? Bayadak pa'y dagiti dinadael da amula. Ay, nasaya ti kastang aramidan nyo ang kay. Sigurado ang maragsakan dagiti kabaranggayan tayaw, iti kastang aramidan yaw. Anuwang ti ado atale, inteng. Italit titarakan ko abaka. Ikulong kumutin dagiti manok ko. Paisaw? Magluto kay ti pangaldawan ta. Sige. Agluto ak itinaimas asidaam. Agyaman na kadagiti bagbagam kanya. Hindi na palabas nga aldaw dunga. Husto dagiti bagam. Nalawlawagan ang ti panunot ka. Sana nasaya at ti kinakapitan ko ti pagtangsit ka. Tapno abuswak ti padak tao. Ay na. Agyaman ak inteng. Tanakapanunot kamutlaangan. Ay maragsakan ak itidayta. Ay maragsakan ak. Tanakapagpanunot kan. Husto ka, Kapitan. Sana gaputa barangay kapten ka. Kat abuswang matan ti padam a tao. Ala sige. Dadan tinagibusan ti sabalipay aparang. Ito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangay. Kapitan Inteng. Rumwarak ba daw? Sa dinaw ti papanam. Di talaang ayan da maribanang inakman makitambay ijay. Sino nga ron ti mangbantay iti irek? Ada ka mag... Ay, pag ginanaan mat Mabalin mat nga ginanaka kat kabayatan ti panagbantay mo. Ipilit mo man ti kayat mo Italaang mat man na rumwarak. Apay ay aparitan nak. Ado nga raw ti matrabaho dito'y balay. Ay basta, kayat mo man kan saan. Rumwarak, mala, ditakan. Ay, tuyang! Agsubli ka! Tuyang! Ay, Diyos kay, natangka na talaga ti ulo na. Maribanang! Maray! Nay, sikabat marito yan. Ada ni Maribanang, Kapitan. Nagpailay ta da kano training da ita. Training? No sa anak nga agbidot. Hairdressing. In situ day jay kay. Anya? Apay, kasla da kas timbagak. Ay, awan matkit di timbaga, Kapitan. Mas daawak laeng. Tabakutin ni Maribanang nga makitraining pay laang iti kakasta. Ay, no awan ng tibagam. Go ahead na. Anyat gatang marituyan. Sanak agumatang maray. At dala umay ko sa ludsudan. Anya day tangay. Pudno kaday ang makitraining ni Maribanang iti hairdressing ijay ila. Wen, hindi na palabas sa bulan pa yan nagrugay. Rurayak nga ron amalpas ti training na ta ipakulot ko man to'y buok ka. At the assessment na day jay saan kaday? Wen, ay sapay la kumaat ang makapasa ni Maribanang. Awan latam mo kon. Anya nga iti amo ni Maribanang kadagiti maipanggap iti kakasta bambanag. Ape akastamad ng ti bagbagam. Kahit pudno
Kaslasaan nanto payasagsagay sayon je buok na. Saan mo't Kasdya talaga tibuok na. Kulot. Kinapudno na, kaya't kumuti kasdya buok. Isungaruraya kamalpas di assessment da. Tagpakulotak man. Anya? Apalam ti buok ni Maribanang asaan amasagsagay say. Nagawid ka mat adagaws. Awan ni Maribanang ijay balay da. Napan kano ijay ilay tada training da. Anya at training day ta. Hairdressing in situ kano. Anya day ta hairdressing aya. Hairdressing as in hair coloring, hair cutting, Na, hair bleaching, Na- ganda tumapay. At ang samot plano ni Maribanang nga gipatakder iti salon na. Oh, mama, di ka makapasaday di Maribanang. Anya nga itiyam mo na. Apay, apalam manan ni kumarem. Oh, apay ko mga apalak ngay. Pulaos. Nagadumad ay ta ilot-luto mo na makandong ha. Ag-celebrate ta, inteng. Ag-celebrate? Na, apay, wedding anniversary ta? Saan? Ang nakapasa ang iti hairdressing in situ. Ipod no? Wen, adamot ten pagkwartaak Congratulations dong ha. Anyang iti planom ita. Ay kat mangi-offerak mat iti hair care services. Kasaritak to ni Marikwanang. Tano mabalain, abangan tatibasit nga space iti tersena na. Ay, mayat na ka na panunot mo dong. Wen. Ay, wen gayam. Tiksam man da marituyang. Tao may da dito balay, tapag sasangwan tayo da ito basit nga insaganak. Day, sino day ta nag-text ba daw? Ay, ni pare inting Mike. Anya mananti baga day di ataw? Denggam tapasaag. Good evening, pare Badong. Umay kayon to dito'y balay. Madamdamat pagsasangwan tayo ti basit nga insagana ni Banang. Nakapasa ngamin iti hairdressing in situ. Ket kayat nati ag silibrar. Nanggagmaw tuyang. No kasta. Nakapasa ni Maribanang. Saan kamot atulaing tapno saan mo amangag? Sana kamapan. Apay kumangay. Maturog aklangag. Ay katadakin ka Ano usam nga raw ti agsida iti kangkaw. No di mo kaya timapan ija ayan da pari intay. Alaam ti basit a kabinet Maribanang tay supay lang ti pangikargaan kadagiti agas kan tools mo. Ay nay, agyaman ako na ay Marikwanang. Awan na nyaman na, Mare. Mayat matlaang no dito'y tersenak ti pagpukisam. Tapno makita dagiti customer ko ter aramidam. Win gayam. Anya a kolor ti kayat mo, Marikwanang. Koloranta day tabuok mo. Ang mano aya ti charge mo, Maray. Uray libre, Mare. Basta hair color laeng No ngay agpakulutak. Mano ngay ti bayadak. Mabalinan ti 1,000 pesos. Sige, kulutam nga rodan ti buok ko, Maray. Inton bigat nga rodan Ay gumatang tapay iti tolls kan agas nga usarat. Sige laang, Maray. Awan parikot. Ay, uwang gayam. Agpaaramit kan tumula nga iti tarpulin mo iti hair care services nga offer mo. Nagpaili ka. Tapno makita dagiti lumablabas dito tersenak. Win Mare. Kasta ti aramidan. Maray, may sakiluman nga asukar.
Mabitla ang mare ang amday talaang tigatangam. Wan. Wow! Si kakadinday ta marikwanang. Kulot matan ti buhok mo. Kan brown ti kolor na. Wen maray, ni mari ba nang tinangkulot kan ng kolor iti buok ko? Aya, Wan, kita daman customer na ditan. Nalaing nga talaga ni Mari Banang. Iso ano kayat mo, agpakulot ka matan. manungay ti singir na. 1,000 laeng. Ang mamang ano nangin ngay nakan ka at atidog tabok mau. Ay, nagnginamot kayam. Nay, apa aming mingmingan na latan. Ay, agpampanunot akpay maray. Nala, agpanunot ka pa'y nga raod. Adto yan, tegat gatangam. Siyaw! Na, Choo! Apa nagpig sa tipukaw mo si ka ba daw? Ay natuyang. Tanda ni ibusin ang dagiti manok deta bambantayam nga irek. Kasanumat nga men. Deta lag silsilpon mo tararamidan. Ay pasensyakan. Agkit-kitak ngamin iti mabalin ko apagpakulutan. Adugayam dito Facebook. Ni Maribanang ngay. Amo na mo tiyagkulot. Amuna, nagngina mo ti singir na. Iso nga agkita aklaangan iti nabababa ti singir na tapno makatipida. Ang kita matuyang. Ang mga Ay nadinakman pakibyangan si ka. Abogam kit din dagita manok. Nay, si kamati lumabas dito tirsenak marituyang. Papanam, Agpaili akmaray. makichinda ka? Saan? Agpasaluna. Anya, agkat, adama ni Maribanang. Masapol pa lang agpaili ka. Nalaklak ang amin ti singir jay kinasaritak maray. Mano aya? 399 pesos. Ada ka no pa'y free hair color na. Nay, nalakamang agpaisaw. Amangan mo no peke. Amangan no saan nga original ti agas nga usarenda. Nagadumag ti customer na. Sa dino ti papanam, nanatuyang. Agpaili ako raw. Nyang iti aramidin nyo, jay ilay. Inak agpasalon. Ipakulot ko man dahi buko. Abay-bay lang ngay, jay ilay. Kat amumot ni Antibanang ti agkulaut. Amuna angam nakangingina mo ti singir na. 1,000 kanukag. Kano ijay papanak? 399 pesos laeng. Ang mga numaymayat mo ti quality ti agas nga us-usaran ni Anday. Nagadun to pa'y ti customer da ijay papanak. Malakit dain. Itulod na kun ijay ilay. Kwaraw. Adakon badong. Na, apay anarabian ka. Sa nabali ata nakaawid ako. Kita man to'y kulot abuok ka. Nagmayatan niya. Kahit manong iti binayadam. 399 laeng. Nalaklaka ngam ti singir ni Maribanang kadagiti customer na. Nalaklaka ang kita ang mga no saan nga original ti inusarda nga agas di tabuok mo. Saan mo't siguro? Kita ngamin Nagmayat ti panangkulot da iti buok kaw. Kinuluranda pa iti ash gray. Nagmayat akitaan saan ka day? Uwenen! Inka nga rodin agluto iti si daen ta. Wun, siyak ti makamu iti day tabadaw. Nagmayat man di buok ni Marito yung akinulot mo, dungaw. Nasabat ko kat itay agsapa. Marituyang. Saan mo't ang nagpakulot ni Marituyang kanyak? Saan aya? Ay, saan? Medyo ili ti nagpakulutan ni nanatuyang. Antay, angkail. Ha? Wow, sakti nang itulod kan kwa na iti kalman. Nangina ka nung amin ti singir ma, wantay.
Na. Isumit lagayam. Ay, agtal na ka man si Kainteng. Na. Manukano ay ati singirda ijay ilay, kwarog. 399 kanumat, antay. Nagbabangag paiso Kat nunangin ati agas ti buok. Day tama ti bagbagakan kwa na. Angam nagpakulot matlat tayo jay ilay. Ay, tibukaw! Ay, tibukaw, madam! Ay, sanggitam tuyang. Ay, naagurot matan tibukaw! Katawan mo tiyam mo kasakit ka! Ay! Ha? Ay, hunyag paisaw. Ay. Kadupay, tinaurot abuok mo tuyang. Ay, nga dita. Kasla, ay, napuuran mo titsura na. Jak nga rodamaw! Ay, hanya nga'y daramidan! Ay. Daytan di magbagakin ka tuyang. Ang mga nusaan nga original, giagas nga inusarda di tabuok mo. Jak pa yan makontak ti Facebook, di nagpakulotak. Jak ko na mo doon nyo ti Aramida kay na. Ay, agurot amin na nabukaw. Daytan di magbagakin ka tuyang. Gapaw iti kasasapol mo iti nalaka. Ay kat nadadailin ti tabuok mo. Nay, nanano tabuok mo nga ay marituyang. Kasla na puuran mo. Ay, kanagurot pa'y maray. Ay, namadanagan na kaun. Ay, iada ka din ni Maribanang. Awampay, alas 8 nga umuumay day jay. Ay, una yan day ta napasamak kan ka, maray. Ay, hun nga ron maray. Kunak numakatipidak. Nadadaal mo tibukaw. Ay, na. Kita am tibok ko. Daytoy tay kinulot ni Maribanang. Nagpintas na yan. Hun nga ron maray. Amangan mo't no saan a quality ti inusarda nga agas dita. Ay, day tatijak siguradaw maray. Nala, mabitla ang tateksak ni Maribanang. Ibagak nga daka dito. Nay. Ada nag-text kan ka dungo. Kita man no asino. Ay, ni kagawad ko nang. Ay basa ano anya ti imbaga na. Sa anak pa'y nga may na nakapulos. Sige. Basa at tadenggam. Anya oras umay ka mare. Adda ngamin marituyang istor ko. Malaglagas kano buok na mare. Day tamot din text na dunggo. Nangag mo? Anya? Malaglagas ti buok ni Marituyang? Ay, uwan ka no dunghaw. Ay sos. Amangan no saan amayat ti quality nga agas nga inusardaan ang kulot kan kwa na. Ay, ala, ingka kita indungo. Na-damage mo ti buok mo, Marituyang. Ay, kasanungay daytoy maray. Tulungan na kuma. Adda na panunot ko at treatment nga aramidan ta. Ang nangina ti agas amausar. Okay laang maray. Ano sa kabayadan basta epektibaw. Wen mare, effective daytoy. Uray saan mun abayadan ti labor ko. Daytoy agas latan ti bayada. Ay, nagyaman na kunay, Maribanang. Awan anyaman na mare. Agbalin ko mga adal kan ka daytoy Saan lang apresyo ti pagbasaram. Pilyam mat ati salon amay ati serbisyo kan quality ti agas ngos usarunda. No saan ako nagpakulot ijay ilay. Amangan no saan nakastoy tinapasama kanya. Sapay jakon makontak ti tao anang kulot iti buok kaw maray. Ala, bye-bye amon mare. Angam inton maminsan, agpanunot kapay iti maminribo. Ala, agtugaw ka nga rudan. Tarugyantan ti treatment ti buok mo. Ay nanatoyang. Laglagi pam tinako na ni Nana Banang.
Pilyam tay salon amayat ti serbisyo kan quality ti agas nga us-usaranda. Iti kasta, saan amadadaal tabok mo? Ala sige! Ditang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Seno. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Sound effects Jofar Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangay. Kapitan Enteng. Angkal, umay ka di tao, itada ipakitakan ka. Ay, anya dayta. Oh, kita ni Tata Badong aw, magmagnaaw. Lumabas dito'y ayan ta. Madlaw nga awan ti makukwarta na. Apay mo't anak ko nam dayta. Rumrumar ti bulsa ti pantalon na aw. Ay, wait! Nabanggrap sa mo tin mula na natang. Bumot ipadlaw akat katawaan ta. Sika lang nga rodan ti nagkatawa iti nakapigpig sa. Uray latim malyaw ni Tata Badaw. Nangagnan sa ngagpaysaw. Uy, kasi mate, awan makukwarta na. Pasensyakan ka ba dong tanay, nagaduti customer ko kit saan ka anasikaso adagos. Anyayat gatangam. Ay, kwa, maray. Ikaman ti merienda dagiti tattao dito tirsinam. Amin da. Ay, amangan nusan mo nga ammo tagbilang. Aduda. Adu kami, Tata Badong! Ay, ikamamin nida. Ay, mabitlang ka ba daw? Umasidag ka, tadala ang ibagakang ka. Anya day, tama re. At kwarta maya. Anya day ta klase ti saludsot. Narikat mo't ano pa merienda ang amin ida. Nuawang magayang pagbayad mo. Nada kwartak mare. Ado! Apay ko na, awa. Kat, rumrumwar mga minday tabul sa ti pantalom mo. Anyat pagkit kita ang kanyak, awan kwarta na. Mabit lang! Agsarsarita kami pailaan ka ni Kabadong. Awanan ti ado atungtungan, mare. Ikam idan iti merienda da. Kasta Uray man manutikas ka ni Tata Badong. Basta agpameriendo. Mada! Ibagayaw no niya ti kayat yaw. Ay, uray na kami mag-ag. Merinda kami. Uray may kami lang makichismis dito. Ay amin kayaw. Lakay, bucket, ubing, single, bak, naasawan. Sige, agorder kayo latan. Ay, sus. Anyan ti mapaspasamak di tatirsenan ni Marikuanang. Apay, nanabanang. Ay, kitaam ngamin Nagaduti tao Adan samot ar-aribungbungan da ijay. Wan nga agpaysaw. Mapan mo man kitaan. Ta ibagam to kanyak no anya da ijay. Nung ay pagsayaatan. Ay, kat, mayat isungarod ang mapan mo kitaan. Sige, inak nga rod kitaan. Kayat mo pa'y. Nagmayat ti libre a merienda. Ayaw. Kayat mo pa'y kunak. Mabalin pa'y ti aghirait. Ay katuan Uray mamin 5. Uray mamin sa nga pulo. Nagadumot ti kwartam, Tata Badong. Apay, asinaw ti mga ibagbaga nga awan kwartak, Da kapitan, kan Chip Kwarog. Ha? Apa nga ibagbaga na ti kasta? Ti kwartak ita, saan amabilang iti kinaaduna? Uy, talaga nga aduno kasta. Ay adu,
Kaya't kung nga rod akisayan, iso ang nagpameriendaak. Kasta ka day. Sige man nga raw. Taghiritak pa iti merienda. Kagawad ko anang. Apay, naibus mo tay meriendam. Adupay, ang kunamot ni Tata Badong. Mabalin pa iti aghirit. Uray mamin sa nga pulo. Udno aya nga imbagam day ta ka ba daw? Wen maray, ikaman pa'y tapno mapnag kan mapsyaw. Ay sos, ay gayam. Ay, nalipatak matan. Nga imbaunak ni Nana Banang. Nga umay ko kitaan. No apay nga adu ti tao dito itirsena ni kagawad ko anang. Jak matan nakasublay. Ay, ibagam kidikan ko na, nga umay mat agmerienda. Agpapamerienda ka no ni Pari Badong iti libre ijay tersena ni Mari Kuanag. Mamati ka. Ada ya kwarta na. Kasta nga rod ti bagbagada. Ado ka no ti pinamerienda na itay. Patpatsum. Ado nga men ti tao iti tersena ni Mari Kuanag. Ay na, agpalangguad mananday dya kumpare. Kat nungay pud no. Ay, jak mamati. No adaman kwarta na. Amangan, no inutang na. Badong, umay kamanganan Nakaluto account. Ay. Problemado aktuyang. Nagdagsang ti parikot ka. Umay kapay mangan. Sa munto panunutan day ta parikot ma. Pampanunutak nga raw. Tanay, di mo't lang maibusan ti kwarta. Day takit nga may nuado unay ti kwarta. Adaw ti pinameriendak. Ang adulatamat ti kwarta, kaslasan na makmaksayan. Di na kun ikikan, tauray siya kat na akon nga gigigam iti kwarta. Amangan paykit din no agpagad ti biyag ka, gapu iti dayta kwarta. Ay. Parikot pa'y, no kasanok abusbusin day ti kwarta. Di maibagak ba daw, kasaritam ni Kapitan. Damagam no anya ti kasapulan da dito barangay. Ha? Ay, winan niya. Nasaysaya at matlaang no tumulong ka kadagiti ka barangayam ba daw? Sumungat nila kay Bangkrap. Asino ala kay Bangkrap, Chip? Day tama now. Ni Tata Badong? Rum-rumwar ti bulsa na. Ipadlaw na nga awang kwarta na. Ay, Chip. Di mo awagan ni Tata Badong itila kay Bangkrap. Taado ti kwartana. Anya nga do ti kwarta nang ibagbagamay. Kat no nagado kami a pinamerienda na. Ha? Oh, jak mamatay. Naguray ka. Talapdak nga umunag iti barangay haul. Nay, apay nga, Chip. Sana kaya't akasarita ni uncle ko ti awang kwarta na. Anya? Naimbagngal daw mo, kwaraw. Amok no sa dino ti papanam. Dito unag ti barangay hall. Kasaritak ni Pari Inteng. Sana mabalin na sumber ka dita. Papayasan? Kita hamot ada kita sa hakam. Ay, nalipatak mo't gaya man tinagchinilas. Saka-saka ak mo't gaya man nga imay. Marugitan ti tiles ti barangay haul. Ay kat agpigadak Pisang pa'y deta t-shirt mo. Ayan ti pisang na. Day tama na. Agsumbangir akilikilim. Apay ajak mo't tinadnadlaw. Kanday tabul sa ti pantalon mo. Ay, Jaske. Pagbangbangkag ko na ito pantalon ko kahit. Pisang. Masapol aya anapintas ti pagbadaw nga umay diti barangay haul. Day disintimot Nalipatak lang tinagsukat. Ngam disintiak mo tataaw. Iso apastrakan na kaon. Sige tada na patag nga ibagakin ni Pare Inteng. Para kada tayo amin day tayo. Saan nga ruta mabalain? Kahit kasano nga yung nga ruta ramidal tap na makastrakak. Ingka pa agbalas iti sana pisang-pisang. Kaya nagsapato-sak. Ay katuan mata. Sige nga rutin. Agsubli akto no madamdama. Tsak pinastrak ni Tata ba daw ang kail? Apay, kahit nasumrek dito yung barangay hall. Unang kail.
Agpilit pa ah. Ang mga nun nakainom pa. Saan matkit day? Iso na lang, tasan nasaya ti lang na. Awan pa'y chinilas na. Ay, unay ba't daytan? Nakalaslas di pantalon na, akas la kagapgapunay di bangkag. Ay, imbagta mo tayo nararabid mo ko raw. Ay, wan mo ta. Jak liplipatan timbilin mo kanyak. Ano sana nagdigaws? Sana mabalin asumrak dito'y barangay haul. Nasayat. Tasan mo ang nalipatan dayta. Apay nga saan da ka pinastrak iti barangay hall ka ba daw? Sa anak kanaw, anak ka chinilas. Sa anak adisinti akitain. Aga sumday ta, rason da. Anya nga mintara mi dami jayaya. Kasarita kumaan ni pare inteng. Takayat ko ti tumulong diti barangay tayaw. Ha? Tumulong ka? Ay katuan maray. Kayat kau agastusan ti kwartak. Dagitay adda ka is-iskan na abanag. Nay, maya mo day tapanggap mo Wen tumulong ak kadagiti tattaaw. Na, nagsayang matan. Talaga sayang, maray. Kasano nga ita? Sa balilangan at tao ti tulungak, maray. Mapanak lang ang tumulong iti sa bali a lugar. Kapitan, nakaladladingit dahito ibagakan ka. Amok analadingit. Tanaladingit dahito pa nagrup-rupam. Uwan, Kapitan. Agrik-reklamo dagiti tattao di tadaya. Na, itapay nga agreklamo da. Awan kano danom da. Di makaamudan. Kastamot laang ti reklamo dagiti tagalaod. Danom matlaang. Uwan, Kapitan. Agpapada da kadagiti tagaabagatan kan amyanan. Danom latta ti parikot da. Kasano nga ron daytan? Tulungan tayo idan Kapitan. Ay nga nga ti maitulong tayo. Kurt? Bye-bye tayo latta idan? Makamudamutin ang mga ipamuspusan Uray da kami ijay purok may. Problema mi matlaang ti danaw. Apay dagiti nakapila at timba di tarwar. Kaya ta sa wenday ta, inteng. Awanan ti danum arumwar, iti gripo tayo. Awan! Nagado ini? Awan nga rudan. Amo matanabayagan a problema ti barangay tayo ti danum. Ay, nasaya at ba't? Awan tanong, tapno di na kung pilitan nga agdigaws. Anya! Ako rin ka. Kasano nga'y makaluto ka? Katuan, kan kasanungay ti inumam adanaw. Kunak no dagiti laka barangay ang tag problema. Uray gayam data. Aglimangak dito'y likodan ti waiting side. Warang! Ha? Ay, nanatuyang. Day, apay ngay, kaslag lemang kamay. Ha? Asinaw, tilam-lemangam. Nyanggal kao. Ay abanak man na sumakdaw. Nagrigat ti agsak daw, ta nagadayo ti pagsakduan. Apay nga min amasapul nga ibaon na kaasumak daw. Kat adamat gripo da. Ha? Ay, awan ti danom iti gripaw. Kastamo lang ti problema dagiti daduma akakalugaran. Ay, wan nga raw. Warang! Ayan ba? Berberukan na kang agpaiso ni Kapitan. Di mo ibagbagang adak dito'y nana. Ay, makabanog ti agsak daw. Nakitam ni Kwarog maray. Pagsakdom ka day, Kapitan, iso ang nakaigam ka iti doan nagdadakkel atimba. Kuma! Sumuro ti angkit ko nagsakduak Kayat ni badong ko ti tumulong dito'y barangay. Engem di mo mo't kayat. Asaan mo't asasawa mari? Napan ka no di ta barangay hall iti na minsan. Ngem, saan nyo mo't apinastrek tawan chinilas na? Na. No pinastrek yu kuma, nagtungtong kayo may naig iti problema ti barangay. Agora ka, adama itulong na? Ay na, Kapitan, saan apanagpalastaw? Ngem adaw ti kwarta ni badong ko ita. Agasam di naglakwan na itinateng nangay. Ha? Ay, ayan nga ni paribadong ita. Ay kat napanan ay di sa bali a lugar. Ay di laengan at tumulong. Nagnanata ka makamag. Napatulungan natin taga sa bali a lugar.
Asaan ket aditoy ayan tayaw? Oops! Pare! Agure ka, urayan na ka. Apay pare, kasta unay ti alalmaw. Wan, pare. Kamakaman. Apay pare. Jay, tulong akayat mo nga. Ipaay dito'y barangay tayo. Ay na. Di mo mat kayat. So ama panaglaeng iti sa bali a lugar at umulaw. Anya, saan na kayat kat no? Kayat ko. Intan iti barangay holta agsarita ta. Ay, saanay. Kababain ti sumrek iti barangay hall. Ta saan nag-adisinti at tao, pare. Sino ako mangay? Agbangbang kagaklaeng mo't, pare. Ang dami mong pera. Ha? Ay katado problema nga ron no pangigastosa. Ha? Ay, tumulong kan adito'y barangay, pare. Ala, umay kan. Mayat ata kadapuro kadabukod na pagsakduan. Ay katwen amare, saan tayon a problema ti danom? Naimbag ata da ni kabado nga tumulong kada tayo. Wen nga road, ay no awan, ay jaklamon no anya ti mapasamak kada tayo, nga awan danom na. Water is life, mare. Importante ti danom. Ay katwen Ne, rumwar samat damari to yang kan pari badong. Ay, wan. Papananda nga ta. Marituyang! Papananyo ka ni pari badong! Ay na, mapang kami mo't update kukumaray. Ay na, imbagman, sana all. Ay na, marikwanang, imapal kamanan. Hanggang, kaslasan mo't ngagpada ti chinilas ni tata ba daw? Awan sa mo ti makukwartanan. Di mo man katawaan ni pare ba daw? Taure kastana. Ado ti kwartana dayta. Kad man nagtulong iti pada na ataaw. Ha? Ay, unan niya. Di nalakayat nga ipadlaw nga ado ti kwartana. Silent millionaire dayta kwaraw. Isu asan ama ibasar ti langa ti kinaadat kwartana. Ha? Kasta ni pare ba dong? Oray banking ti chinilas na. Silent millionaire gaya. Ay na, kwarog. Pudno ti ko na ni Kapitan. Asaan ang maibasar iti langam ti kinaado ti kwarta. Ala sige. Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Sound effects Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Ay na. Mas atalaga ti kapem. Kwaro ka na kan. Ay nagmayat. Unang gayil, nagbanglo pa'y dayta abarakaw. Kat no inted dayta tay gayem ko at agabinggay. Ay imbag man ta dala tagit ited ken ka. Kapi, natin, kenda dumapay. Katuan nga ang gayil, kasta at talaga ti man nakigayam itinapudnaw. Adda pa'y mangtad ken ka iti pulo. Ay, una, at dapay mangtad kanyak iti cash Ush! Katuan mait. Ay, wan gayam ko raw. Iso nga imayak makikapi dito'y balay mo, ta da ibagakken ka. Anya day tanggal. Kuyugon nakman amapan iji bangir a barangay. Usaran ta ti tricycle mo, tauray arkila. Bangir a barangay? Apay? Intag pasir Puring mo, ti adala dito'y barangay tayo.
Isungag pasyar taman mahit. Arkilam nga rin tricycle ko Tagpasada ako maita, nga manaktak ka. Uwan ka di. Arkilang nang iti sa ngaribaw. Nagninat. Nalakakit di day taa. Ang adakan ka, no kayat mo ang kail. Tano di mo kayat, agpasada klangan. Anya kamitin. Kasla dinak angkal, iti kasta pa nagsasaw. Agsigsigurado ak lang angkal. Kenas ka na money down. Mudto yung pa iti sa ngaribaw. Ay unay kan. Mukhang pira kami. Agsigsigurado ako nakmanan angkal. Iso ay agmaun ti sa ngaribaw. Sakbay amapanta. Angkal, asino ti sarong karam di tabangir na barangay? Naka-spotting ka pa'y. Kundibis ngay ka pa'y. Sakit nakabangbanglo ka pa'y. Kun at dapay take out mo apansay. Siyempre. Party ka di tidarayan ta. Saan? Sarong karak lang ni Kapitana Lolita. Ha? Abay, masakay. Saan? Kursunatan. Uy na! Saan ko na kuma? Wala kang kail. Agungat niyan tibanang. Ay, hindi mo latan ipagbagaan. Ala, nasaya at ti panagmanihon. Ang parta ka pa, tapno maabutan ta, na mga nurumwar. Walang kail. Sige, patayabak nga rutin to'y tricycle ka. Marikwanang, apalak ni Maribanang, tanagbakasyon manan, napan ijay Manila. Apay ko mga apalam ngay. Addaman nga roden impos na ijay Facebook na, katkadwa na dagiti gagayim na. Kay, tanya ko mati apalam dita. Imbagkan ko taday talagpas pasyar ter aramidon na. Nagaduti impos na ijay Facebook aladawan na. Di agpasyar ka mait. Kaya't ko ngamti parikaw, tawang kwarta. Na, uray basta agpasyar ka lata. Magmagna ka Ingkay jay ilay, mapan kay ti parkay. Kat ag-picture kay jay, sa mo i-post iti Facebook. Wen anya. No kayat mau, mapanta. Di oray man ijay ililaan ti pagpasyaran ta. Ha? Ayuwanan niya. Mayat sang agpaiso Wen maray, rumwarta mag. Mapanta ijay ilay. Tainta ag-picture ijay. Ta i-post ta. Ni ba nang laeng ayat ti adda ma-i-post na. Kahit kaano nga ro da mapanta. Inton bigat. Sige, agpaili ta inton bigat. Malagip ko man, maray. Nadlaw ko ang nakatartaraki ita ni Kapitan. Kasla na inlaba. Na, sasawam mo't mo. Ay, wen maray. Kasla jar na ti mapan-agaram iti kasjay alangan na ita. Nagpataer si ka. Di mo na ikaniti kay papananday ta. Mga numadaksan ka. Talaga napintas ka lata, Kapitana Lolita. Ay, no baro at pa'y kumakit arman ka. Kasta ka di, Kapitan Enteng? Mabalin ka di asarong karan ka lata. Sige. Nga, saan ka di nga agtak-tak-tak laang iti oras mo? Saan? Basta sika. Kan, saan ka di nga agungat ni bakit mo? Awan ni ba nang ta nakabakasyaw? Kasta ka di. Sige, tangay agpagayam ta, Kapitan Enteng. Sige. Umay kalata diti balay no kayat mo. Kan awisam to ni bakit mo takayat ko mata makasarsarita. Saan ang ta distorbulaeng? Anya? Alakitin, Kapitana Lolita. Kanin tayon, day ta insang patmi apansay. Sige. Apag iso, nagluto akmat iti salad. Paris na. Kan uminom tayo iti bukod Diyos. Nagimasin. Nakaragrag sa ka, Kapitana Lolita. Gapota si kati makasangsanga. Kasta ka di? Nakaragrag sa ka, makisarsarita kun ka.
Uncle, inta ka din. Ay, kwa. Pagandar ka din na ito'y tricycle, wano saan pa eh. Ay, saan pa eh? Taliyaw ka at taliyaw dita balay da Kapitana Lolita. Ay, kasladyak pa'y kaya't ti pumanaw dito eh. Nabayagtan dita balay da, makadisturbutan. Nalakit din, pagandara kong to'y tricycle. Apay ngay? Intakit din ang gail, agawitan. Aw, andatan dito yung balay awang gail. Kasanaw, panawan ka na. Tagawid akmatan ni di balay kaw. Na, ito'y ka pa yung isam ang gail. Nainlabak ngamin ka ni Kapitana Lolita. Naman gail, sana may parbang yung kasarsarungkaran ni Kapitana Lolita. Tadda na sawam. Sa nabalitawan niyan, Day. Ngamnog parikot kan tao, awan basol ko tapi nalagipan kamay. Awan to tagbalin aparikot. Talaga na inlabak ka ni Kapitana Lolita. Badong, ingkam ijay ilay ita. Ingkam agpasyar kin ni Marikwanang. Mapantay di bangkag ita. Iso pa iti maitulong mau. Ingkam nga rod ijay ilay. Kahit adaya kwartam ngagpailay. Imutang akong kin ni Marikwanang. Pinautangan nak iti sa nga ribaw. Tamakichinda ak tumuten kalpasan ti panagpasyarmay. Apa nga imutang ka? Adaya pagbayad mau. Bayadak tulata. Ala, inakaon ba daw? Tamay mayat numasapsapa kami ang makadanon ijay ilay. Agpasyar kami magkin ni Marikwanang. Tadekat ni banang-banangan laang ti adda ipos na ijay Facebook na aladawan na. Umapal ka man nga minin. Ha? Ing kami mat ag-picture kin ni Marikwanang taipos mimag. Wow, Marikwanang! Nagmayat ti picture ta dito'y kasabsabungan na. Uwin nga ron, Maray, ay na, nagpintas. Ay na, nagmayat talaga, Maray. Sige, mapan ka pa'y ijaagdan, tapicturin ka. Ag-ismail ka atap nuwayat. Wan, Maray, sige. Alaan nak itiladawan babaan to'y cellphone ka. Oray syakmat alaan nagtumot itiladawan. Sige, ag-selfie ta Marikwanang. Sige, Maray. Sige, Maray. May isa, dua, talo. Anday ta. Sige, picture pa'y dagiti kanang tamaray. Ta inayon ta nga i-post. Sige, Maray. Naimasama dagiti in order ta. Chicken, vegetables, pork chop, cake, and ice cream. Wen nga rod, Maray. Di kag danag, Maray, ta siya kung timang bayad ka na kita. Ilibri ka itang aldaw. Ay na! Thank you, Marikwanang. Nagsaya atay. Wen Maray, naragsakak ngamin ita. Iso nga ilibre ka. Kapitan. Naimbag nga oras mo manong basti. Papanam nga eh. Sikat ipagdamdamagak. Papanam. Adalaga tangak ijitersina ni kagawad ko anang. Sapay nakapumada ka pa'y. Mayat man di pa nagkaw-kawis mo ita. Nadalos. Wala ta kapitan naggaround. Kasla, jar mo ti mapanagarem. Sa anak nga agarem. Ngem itiday ta nga imbagam. Ay na, ubing tirik na. Adan asawam. Iso adi ka nagarem pa. Sa anak nga agarem manong bastay. Mabasak di tamatam. Kapitan. Mapan kagarem. Kat amok. Nuan niya tigatangem di tatirsena ni kagawad kwa nang. Anya? Amok? Amok
chocolate. Ha? Apa nga mo, manong bastay? Basta ambok. Ngem, palagipan ka maneng, Kapitan Indeng. Adan asawam, iswadi kan agarem pa. Isa anak mo't nga agarem. Laklakayan kan, Na. nga magulbod ka pailaeng. Sige, inakaon, tagpag na agpayam. Na. Apa nga muna nga agar-aramak? Ngem, saan ko nga aminan iti uray asino man? Narigatin. Nila kwarog ti makaamaw. Apas pasyarat ni Kapitan na Lolita. Angkail, sakbay apagandarak da ito'y tricycle kao. Yag mo pa iti bayad ti arkilam. Sangaribo manain. Ay anya kamatin. Singirin nakpay lang. Kit mangmangan kamat iji balay da Kapitan na Lolita. Libre pa'y. Uray pa'y. Basta yag mo ti bayad mau. Sakbay apagandarak to'y tricycle kao. Na, sigurista ka talaga. Atoy. Agyaman na Angkail. Alang aro din, pagandara mo. Ay, rupat kwarta ka talaga. Kasingiran nakpailaang. Angkail, arkilang naksan ka day. Ibagam lang nga, no isublik ti sang aribaw, tagpasadak lang nga. Dakdakil pa iti masapulak. Saan din? Intan. Talaga ka na yun naman, di sumarong ka dito balay, Kapitan Enteng. Wala. Nga man, naragsak no adak dito'y balayaw. Nainlove ka, Kapitana. Ha? Ay, aguli makaman ko aro. Day tatipod na ako, Kapitana. Nainlove ka ni Uncle Kao. Ay, aguli makakunakbet na. Kastoy na'y Kapitan. Mamati ak itinako na ni Kwarog. In love ka kanyag. Iso ladingit at nga ibaga, nga agawid kayon. Ha? Ididamo, ipagarup ko no pagayam laang ti pangibilbilangam kanyak. Ngam saan gayam? Iso anas ken agup dentan ti panaggayam ta. Na. Tamangan no makabasulakpay ken ni bakit mo. Ken maysa, agpada ta a kapitan ti barangay. Diyak kayat nga ada pa kasarsaritaan ta. Ang Kapitan na Lolita. Nangagmumot Angkail, agawid ta ka naon. Intan, umuna ako ni Gerwar. Imunan ni Kwarog, Kapitan Enteng. Ingkamat ta. Kuha, Kapitan na Lolita. No amumla kumaan naragsak unay no kasangsango ka. May sa kabalo. Nga madan asawam. Iswasaan arumbang agkita tapay. Ang Kapitan na Lolita. Uray siya, Kapitan Enteng. Kasla main inlawak matenkan ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kayat nga dapat kasarisaritaan ta. Nang runa kat agpada ta Kapitan. No kasta. Adamot reknam kanyak. Agtaray talangin. Anya. Intan, agtaraytan. Agawid kakit din, Kapitan. Kandiyak kayatan nga umay ka diti balay ko. Dahito yan ti maudi apa nagkita ta. Dayta, nakadanon tan dito'y parangan niyo, Angkail. Ha? Agsangsangit ka ba ilang? Nagsakit ko arong. Sobrang masakit. Ay! Ang alain, tito, ang arthritis mau. Uminom ka ng gamot mau. Masakit ang puso ko. Ha? Parang sinasaksak ng kutsilyo. Iyay. Laklaka yan. Gayat mo't kanyak ni Kapitan na Lolita. Ngam din akon kayat makita. Kada ka nun asawak. Kay, gusto mo ti kunana. Urang saan ko man asumang sangpet ni Banang. Naa. Urang sinakamin. Yay. Total,
Ni Kapitana Lolita itantay ayat. Ay nanggal. Itugtog mo man day taulaw. Bareng agring ka iti katotohanan. Ay namarayay. Aday pagakan ka. Na in love ni Kapitan. Ha? Wen maray. Ay. Nangag kong ti panagsarita dakin ni Kwarog. At dada iti tricycle ni Kwarog. Limabasak ngamin iti paraangan da Kapitan. Na in love ni Kapitan? Sino tinakainlaban na? Ni Kapitana Lolita. Ha? Tay Kapitan na ditabangir a barangay? Ay. Wen maray. Kanamom kaday. Kuna naasaan lakuman asumang sangpe ni Maribanang. Ha? Ay na, awanon Marikwanang. Isok-sukat dan ni Maribanang. Ay, Marituyang. Saan mo nga iwarwaras day tanang ngagmaw? Delikado. May raman ka pa'y no kasta. Ikaam mo laang tabibig mo. Tapno saanan a dumakkel ti parikot. Parinteng, amukon, no apay akanayon anadalos, ken kanayon anakapulis ka, ken kanayon ka anabanglaw, ken nagapumada ka. In love ka ngamin, pare. Anya? Kasi ita, nakapurma ka manan. In ka manan sa rungkaran ni Kapitana Lolita niya. Ay, sasawupit. Ay, nakon. Labsan ka dito'y dalan. Taing kamot iti papanam. Ha? Ay, parinteng. Asino ka day, tinapimpintas ka na Kapitana Lolita, ken Maribanang, Napimpintas ni Kapitana Lolita niya. Ay, sumardeng ka. Ay, sos pare, hagsagana ka kitay. Tamangan no maamuan ni Maribanang day ta, delikado kan. Amangan no papanawan na kan dita balayaw. Angkal, aday pudnukan ka. Kastoy nay. Ay, agure ka. Ha? Ada nag-text. Nantimat. Inting. Ada ka no babaem. Agsungbat ka inton sumangpwetak. Ha? Angkal, inawagan nak ni Antibanang. Kat nagdamag may papankin ni Kapitana Lolita. Kat imbagak ti pudnaw. Anya? Ngam imbagak nga awan relasyon niyaw. Tapod numat nga awan. Ngam aggusto ka ken kuana. Apa nga imbagam ngay? Sorry anggal. Nailawan mo nga imbagak. Ada man ang nag-text. Basag man. Agimpakikan ta pumanaw kan dita balay. Total, saan na kon nga ay ayaten. Makitam, papanawon na kon. Ha? Kapay ngamin nga imbagam tipod no kundi ang time nga gusto akan ni Kapitana Lolita. Kuha namin anggal. Nailawan nga ron ni imbagak. Kan may isa, hindi tama tipod na. Kasano ngayon? Dakis akon kundi ang time. Kuha namin. Unay batay. Ala, awawagan na kan ni Antay. Nagpaisaw. Tsugbata mo na. Sige. Hello! Enteng! Agsagana ka kanya! Ha? Apa nga? Inidap mo matay ng kail. Agong ungat ka day. Nervyosa. Ha? Anday ta? Agriring manang. Ako. Sumbata maon. Katakid daw kayo di pamakawan. Kuha. Nadadanagan ako. Sumbatam kit din ang kail. Sangwam ati buong ati pan nakainlab mo iti sa bali abakait. Nangataramidag. Laklakayan ka ngamin ng kail. Nga mainlab ka pa hilang matiti sa balay. Ha? Ay, Kapitan! Todas mo itakin ni Nana Banang. Ala, sangwam ti bunga ti pan naka-inlove mo, iti sa bali abakat akas ko na ni Kwarog. Ala, sige!
Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Kapitan Inteng. Ada ka magaya mundong. Ay, agtugaw ka ta mangantan. Sa anak pa'y amabisen, Inteng. Ah. Ay, di mo ibusan day tain na po'y. Iba't yam ni Suzy. Sino Suzy? Siyempre, jay asok Anya, nangyawid ka iti aso? Wen, intad ti kumarek. Iso nga inalak tapno addaman ti kadkadwak dito'y balay. Hay! Na, adda parikot, Inteng. Amumit adya kayat nga ada aso dito'y balay. Ay, sana bale, taikulong ko ni Suzy. Makaamo ka. Sigurado asan ang makarwar ti asaw. Tama nga no dadailan na dagiti mula ti kaaruba. Pabisin sa mga aso, dunga. Nay, pinakan ko matitay. Apay nga ron analaaw-launay. Ang mga no adalim mabas a tao. Siripong mankit de. Sika apay nga ipaundak. Na, siripong laang may. Dinak man disturbon. Kaya kung ti matulog, tada pa'y jutik iji barangay hall inton bigat. Ha? Makapaasar ka. Rumor ka. Ingka kita titarakan mo. Suzy! Ato yung tikanams. Apay nga'y. Awan matan ni Suzy, iti kulungan na. Ay, Inteng! Nakitkitam ka din ni Suzy! Ay, saan ba? Apay, aya! Awan matan dito'y kulungan na. Anya? Sa dino nga tinapanan ni Suzy. Day tante kun kunak dungaw. Kasanaw no napandita ka aruba. Wano saan? Ang mga no naatalan ija kalsada. Ay, saan? Saan ang mabalhin, Inteng? Ingka nga rin sa puli! Tuyang! Tuyang! Apay aya. Umay mo kita dagiti masitas mau. Apay aya. Ano dagiti masitas ka? Kita dinadail da ito'y nga aso. Ay saus. Sapay nagngingina dagita. Asinaw takin kuko iti day tangasaw. Diyak mo ano asinaw. Nagdamot hindi tayo diri mo ara. Ay, nangingina pa'y dagita masitas ko ng day tangasaw. Ay, di mo dangdang day tanga aso, Tuyang. Ay, aglisi ka ba daw? Ay, di mo sagsagi dun day tanga aso, kunakmait. Madamdama si kapay, tinaireklamaw. Maamuak lang no asino te akin kukoy tinay tanga asaw. Ipabayad ko na giti masitas ko adinadaan na. At taw ti ka na, Blackie. Dito nagbatay, bagi mo. Ay! Asino tinangibaga at pakanom day tanga asaw? Di ka lagi di masyanin, Tuyang. Kita im dagiti matala. Nakakaasya. Ay, kagurgurak day tanga asaw. Agasam, nagngingina dagiti dinadaol na amulak. Maawatam ko maata asukit nga raw. Anyang ita muna day ka. Ay, no sana ka makapagtapal. Ang mga Di mo dangdangran kita. Nalpas lang arudan. Kontrolan man day tangiwat mo. Kababayin ka dagiti karo ba? Amom kaday numanutig gatad dagiti masitas ko adinadaol na. Saan lang abaing timail? Umabot pa'y iti mano arribaw! Isubli kung da iti binulog ko apala, tataba daw. Agyaman na kwarog. Inya ngay day. Kasla di asumot niyan ti banang day ta nakakulong iti kulungan da tataba daw.
Anya tikit kita kwaraw. Ha? Ay, kwa! Awan tatabadaw. Already mun ibaga. Amok no anya, kwaraw. Ha? Day taasaw ang nakakulong, kat saan mi akukwa. Ha? Simbang putlaang dito'y balay itay agsapa. Saan mi mat nga amaw no asino ti akin kukwa? Amok no asino ti aking kukuha iti day tanga asaw tatabadaw. Asinaw, ibagam nga rodahin tapno isublimain. Kagurang amin ni tuyang ko day tanga asaw. Ta dinadail na dagiti mula na amasitas. Niyanti banang. Anya! Nangagaw timbaga ni Kwarong itay. Di ka manan makiap-apakin ni kumarim tuyang. Ipabayad ko lang, dagiti masitas ko at dinadaal ti aso na. Masapol pa'y laeng ayang ipabayad mo. Ay katuna, nakangin-ngina dagijay. Kan maysa, manon abulan nga inay ay wanak dagiti masitas kao. Ha? Saan magsiguro nga ingagaran ni Maribanang Inggagara naman kan saan? Ha? Rombang abayadan na! Suzy! Sa dino ti ayan mo! Ay, itay pa'y lang agpagna-pagnaak. Jak meten makita ni Suzy. Maribanang, asino ti sapsapulam? Ay, ni man Suzy, mare. Susay! Wen, jay asok. Mapukpukaw nga rod. Amangan nulimabas ditoy. Anyat kolor na aya? Brown, mare. Na, awam matilim mablaba sa brown. Ay, sa dino nga tati ayan day jay Suzy. Ay, apay nga minadi mo ing kulong. Inkulong kumat. Ngam nakabulos nga rod. Amangan no pinidot dan nang runa dagiti mamartag. Nay, da kayo umat na nabanang. Anya ti gagarayaw. Ay, umay ko la damagan. No adda na yaw awan nga aso dito balay mo, Jepot. Asaw? Wen, brown ti kulor na. Mapukpukaw nga minti asok ani Suzy. Ay, saan ka di naibaga kada kayo ni Chip Kwaraw? Anya ti di na naibaga. Kasla na dakamat na. Ang nakita na ti aso yaw ijaayan da na natuyang. No kasta, adda ni Suzy iti ayan da marituyang. Sana ka sigurado. Ngam, ingka kitaan ijay Amangan mat no adda ijay. Sige man nga rod, Jipot. Agpakada akon, tama pa nakiti ayan da marituyang. Agyaman nakiti na ibagam, Jipot. Awan anyaman na, nana. Pudno gayam tinaibagan ni Jepot. Adda ni Suzy dito balay da marituyang. Day, Maribanang, anya ti sirsiripaw. Ay na, Mare. Alaak ko man ni Suzy. Dito'y gayam tinapanan na. Asom gayam day ta, Maray. Ay wen, Mare. Sakbay maalam day ta asom. Bayadam pa'y nga umuna dagiti dinadaal na masitas ka. Anya? Sakbay nga alaam day taasom, bayadam pa'y nga umuna dagiti dinadaal na amasitas kaw kuna. Na. Ado day jay, Maray. Umabot iti mano aribo. Adto tilistaan. 3,000, Mare? Wan, day tatigatad ti dinadaal na amula. Na. Sinubra am samatan, marituyang. Anya sinubraan nga ibagbagam. Kurang paikit diya day ta. Ay, saan? Saan ko abayadan day ta? No kasta nga raw. Saan mo mat amaala day ta asom? Mano tinagastos ko kadagita masitas ko? Ita, dadaulan na laang. Saan amabalayng ti kasta kanyak, Maray? Ilakok topay na ta asom. Na.
Paunaganak, Marituyang. Sa anak nga agawid no saan ko akadwa ni Suzy. Bayadan pa'y dagiti dinadaal na masitas ko kunak mo. Suzy! Abi ngamin aya nga ipilit mo, Maribanang. Apay, asom nga rod ni Suzy? Asom aya? Ay, awan bain mo, Maray. Basol mo matlaang dayto anapasamak. Abi ngamin adi mo intalay di asom. Paunaganak nga rod, tala ako ni Suzy. Di mo ipilit ti kayat mo kuna. May siya! Twa! Kayat na, taibulos ko ni Blackie nga aso. Matangaminan ni Suzy. Tapno pumanawak ko. Bayadan pa'y dagiti dinadaal na kunak lang arudan. Dagulit ka. Ha? Ibulos ko man langan ni Blackie. Tada kayo ti agtungtang. Sige, Blackie. Rumwar ka. Sige, Maray. Da kayo pa'y langkin ni Blackie ti agtungtang ha. Ayaban naktaon no addan ibayad na. Ay, Marituyang! Saan ka pumanaw? Nasarakam ka di ti asom. Wan, adda ijayan da Marituyang. Maasarak. Tadi na kayat nga itid ni Susi kanyak. Apay ngay? Agbayad akano pa iti 3,000. Anja. Ay. Apay nga agbayad ka kano iti 3,000. Ay, jaka mo iti dayja Marituyang. Sapay bisyak ita. Awan oras ko amapan iti ayanda. Ibaon mo man kit di da jepot kan kwarog. No siyak nga mintimapan. Ang mga no ipasabat ni Marituyang je aso da. Sige. Kasaritak to ida. Mapanta ka no iti ayanda na natuyang, Jipaut. Anya ti aramidin tayo jay, Chip. Inta ka no alaan di aso ni Antibanang. Saan ka di pa'y nga intad ni Nana Tuyang? Saan ka no pa'y? Pagbaybayadan na ngamin ni Antibanang iti 3,000. Agasam ngay day ta, Chip. Isumuti ko na ni Anggail. Ngam narigat ti agsasaaw, Jipaut. Tasaan tamot nga amaw no anya tinapasamak. Unmat kit di Kat, anya ngay nga oras ama panta. As soon as possible. Madanagan ngaminan ni Antibanang iti aso na. Imay kayo umat dito ibalay, Jipaut. Kwarog. Anya ti masyapul yaw. Umay mi kumalaan ni Susi nga aso ni Antibanang, tata. Mabitlaan nga raw, taalaik ni Susi. Tikunam kanyak. At dasing singer ni Nana Tuyang. Ngumawan mo't gayam, Chip. Wanya raw. Amangan no nagulbud mo't ni Antibanang. Agtuyan ni Susi. Anya arabidan si kabadaw. Ay kwa, itad ko ni Susi kada kwarog ata isudan timangtad kin ni Maribanag. Ay sana mabalay. Apay ko ma. Mudday day ta nga asaw kwaraw. Ha? Sakbay nga alaan nyo day ta. Agbayad kayo pa iti 3,000. 3,000? Katuwang, bayad dagiti masitas ko adina daol ti asaw ni Maribanang. Ala, agawid kayaw. Isoblit tulaan ni Susi no addayay 3,000. Anya ti narami jo iti ayan danana Tuyang. Close friend, Jipot. Nakitak ngamin anaggapo kayo iti ayanda. Mapan may kumaalaan ni Susi, nga aso ni Nana Banang. Ituloy mo, Chip. Saan nga intid ni Nana Tuyang? Tanas ka nabayadan ni Antibanang dagiti masitas ni Nana Tuyang adi na dahil ti aso na. Ay, sapay nagmamayat kan ninginaan dagiti masetas ni Nana Tuyang. Imbagayo ka din kan ni Kapitan? Saan pa'y nga raw? Ibagamin to kenkwana, close friend. Ay, ala, mabitlaan nga, tamang isaganak, iti merindaan tayo. Adda kagaya man inteng, ni Susi ngay. Saan anaala da kwarog? Nasken abayadan pa iti pinirdi ti asom amula ni Marituyang. Anya. No kaya't mo amaala di asom. Agbayad ka iti 3,000.
Pangalak ngay iti 3,000. Ilakumkit din ti asom. Ay, saan ang mabalin? Ay, mga no ada maipautang mo kanyak. Sa dino ngay mo ti pangalak iti kwartak. Je honorarium mo Ay, saan ang mabalin dungaw? Apay ngamin, adi mo ingkulong anasaya at ni Suzy. Ibasol mo. Marituyang! Maray! Anya ti masapul mau maribanang. Umay ko alaan ni Suzy nga asok. At ti 3,000. Bayad ti mulam at dinadaol na. Ay na. Finally! Nagyaman ako na maribanang. Awan anyaman na, Marituyang. Pasensya ka, iti inaramid ni Suzy. Okay lang, Maray. Sana balay. Tabi na yada matang. Ay, naimbaglangan taada na diskitar ko. Inton maminsan, ikulong mo anay bagtya so Maray. Tanay, narigat no makabulos, taado ti madadaal na amula dagiti kaaruba. Ay, wan, Maray. Awan lat discount na ti bayadak. Naa, tahumirit pay. Ay, awan Maray, awan. Mala, mabiit laeng tain nakalaan ni Suzy, Maray. Ay, nanabanang. Inton maminsan, ikulong mo anaimbag day tatarakan mo. Itikas na, saan da kaaguraan dagiti kaaruban? Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Sound effects, Joker Anas Basi. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.